Zaustavite propadanje kasarne Archibald Rice. Kasarna Archibald Rice se nalazi u najprometnijoj Novosadskoj ulici, u Futoškoj ulici, u blizini Futoškog parka. Izgrađena je krajem 19. veka, kada je Novi Sad bio pod vlašću Austro-Ugarske monarhije. Prostire se na placu koji obuhvata oko 10.000 kvadratnih metara. Kasarnu su koristile vojske Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije, fašističke Mađarske, SFRJ, SRJ i Srbije. Do 2006. godine kasarna je bila pod zaštitom države, kao jedinstven spomenik kulture. Danas, nakon skoro 17 godina, kasarna je zapuštena i nema svoju primjenu. 2017. godine gradske vlasti su najavile da će se kasarna preurediti u univerzitetski kampus, da će se renovirati, ali do dana današnjeg ništa od toga nije urađeno. Postavljamo pitanje gradskim vlastima. Zašto je kasarna zapuštena i zašto propada? Da li je cilj da se ona sruši i da se na tom mjestu podigne stambena zgrada ili možda shopping centar? Zašto Novi Sad gubi svoju kulturu i svoju istoriju zarad profita investitora? Pozivamo gradske vlasti. Zaustavite propadanje kasarne Archibald Rice. Zašto je zgrada, koja je jedna od simbola Novog Sada, izgleda ovako jadno i ovako očajnom stanju? Pozivamo gradske vlasti da zaustave propadanje kasarne Archibald Rice.